يا مخ شموخ العزة وتعدى حدود بلا تعدى حدود الظلين الكون لحد تشكل في علم داري خبرها والعلم ينقاد لين السارية قامت تزاحم كوكب المجد عجيب الحب لأهل الحب يا أهل الحب له ميعاد يصادف ثانية. Bu mesaj Polat Alemdar'adır. 24 saat içinde tüm adamlarını Kuzey Irak'tan çekeceksin ve petrol sahalarını kayıtsız şartsız şiddet kontrolüne bırakacaksın. Yoksa adamlarını birer birer yakacaksın.